Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. O Myntri badai pek yaki Pynroi sor jong ka sorkar jela uba hamlet san doling hanin gasngi sauterik unopra ulalek ban Jurip ya ka jinglong jingman jong ka Khyndailad haswa ban wanra ya ka smart city ka badang ya menta syakmak hagani ka jinglek Jurip la senran lang daki officer jong ka Tnat urban affairs ki board district bat ka Tnat pulit habakren siya ginong patay kubor hadin baladap Jurip uba hamlet san doling ula ong bahadin ka jingyo jing ujor na gipat ba ya ka jinglong jingman ha ka bayaday bar ka jing jabo bar kamtam ya ka jing khamnya jong ka police bazar hakani ka sngi ula wan ban Jurip bar lap dalaki jong ki khmat ya ka jing khamnya jong ka police bazar na ka jing tur jong ki dukan ban bu ya ki tiar baki die hajan ki jaka ya lenti bar kumjuru na ginong die madan Hagabaya day bat kani uba hamlet ula ong ba nakaliang ka Tnat urban affairs hagasngi ka babut kinsa syong ya kajing yalang hagaba ondon lang ru Myntri rang ba ka jela u Konrad ke sangma nang tau DGP baru ka Tnat PWD bania kren bat ya peliu jungmut hagabaya day bat ka jingon ra ya ka khut ka suba bat khamtam kumno ban wanra ya ka jingkulut hapo police bazar bat kiwei ki jaka ki balabu jing ya ki pai ba nonglek nongwan ki bajuyai lenti na ki tai ki jaka Henry Yamanta, Myntri 48 ay kano karay kamtam hakabay day bat kinong di madan. Namar ka mokot duma kadang don haying bisyar badon buram jong ka Meghalaya High Court. Henry ulaong pat nakaliang ka sorkar kalasim ya kilat kilenti ban penyo ya kijaka nakabenta kini kinong di madan. Kumta ula kentui kipat ba ban yatray lang bat ka sorkar kenang ban weng ya kini kijing Ibisi may register yan. आयो तो इधर है का ये क्या तो जिरक्स है जिरक्स रखा ये पुराना वाला यार ये नहीं आशा लेके आओ खाने वाला जाते नहीं यार Actually मेरा दुकान ड्राई दिया ये किसका दुकान क्यों नहीं जो का आपका दुकान है खाली इतना होगा क्यों ना मैं minta dukan itu rasa itu dukannya rasa itu sopan dulu itu dukan itu rasa itu dukannya mau pakai Bang ini kumi kena ya song lihat mat. no suratnya Kan, orang yang kinadian kan, orang penret lam. Lagi penret ngirungin lecadian, mo? Ikuluit lang. ini hanir kami juga song Kan, lecadian sebab dahulu, dahulu cakap ni tu dahulunyut, cakap ni lagi cuci ni tu dahulunyut. Bang ini, mo? Cisha, bang ini, bukhar nadian. Bukan adian ulang ini. Balai, ha? Ajak kaya. Mo? Teh, ya yi kasai pan, ya yi kasai ni ali sana ken. Ma yi kasai pan tangan dengan pulau ni ali sana. Tangan ni hana ai. Kau rasa dia hampu piche, ha? Kumta. Ngali ni ngak mende, best pak. Ni ngak mende piawan cisha. Ngasong ni ngaset tengah rendang ru. Ha? Ngaset rendang ru. Boleh hari lajang bangin ya song yom long, ha ukar boye ukar bocat, punya wan no long ha, kakar krong dumi, ha nyawan, dang nyape cuci, mo mo, Teng bakal kum ni mana sisa ni aku mana, piang wan kum ni, piang wan aku mana, Wei pada orang ni kio cakap, India ni ada mentoy. maling aku mana, piang wan kum ni, piang wan ya rab lem mo. Dawan kum ni yir dengan tu, Shagan. kasai. You don't. Kan You don't kertek. You don't. Beli don. Ini epic nani certificate bakal nani. Oh, ladon me. juga hadi mo I yakini ki ge bar khoit
tiga kuar bain tu ipi ba kini ka isu ka ba ban marba kadan kajing ya taku apreng ka ying syarwa to ka kies saku apreng jeki hapus bat ka state government dia ka banta kan mlak barang ni kuar Pynroi la sai sing ko ipi ba kanon ka meeting ya ba on lakerben ba uci besar ungki di meeting ba ni kerang lo ka jelong jeman ke jekut jeng sofa bat kilak ti kemlu ban piglo ya ka kisjar ba ka saslok ki boro koi telah saya ski ka meeting dalam CM Chief Secretary DGP naka Tnat naka urban tu muncul ki kadai jeng syak sarkar kepersangkat bala ban pek ya ka suka sanjong pai ba akwa ba kenti sekian kilong ki ba kelut ki ba Tnat bat ki ba pabri de kejenge pada kalong ba kamdan ka jing terlang ba kamdan ka jing sotu kamtam nak liang jok pai ba mo de ba buram ho ini pi kidan kinong song dukan kumturu ki ka kamai je ko ai bo pli mo yang ski Pynroi ya kali ka bantaru nginam lak ban pemit ke nu ne kuat marba kadang dan po ka mukut duma i da kelti ke baregen penbe yaki nomor ban liang jok municipal ru kala register ki bun bon po ka municipal ban register hapo je kabut di nakliang jong kabut ru marba ngim peslur ki beri ban song ko serok mentang rangit iki lat ki bending zone bagian yo aban pensong pada ya kini ki song kan hari jika bukit biang dia kata kementan 4 finalis kita lagi ni sekarang ba daga inisiatif nak yang juga department ni pelak ban jika time bila menyerap ya kiru hati terba kini aban song la lut song kulut daga masuk besar ki mentan la identify kat tu kat ni klik 4 finalis dengan pelak no ya ke number Pynroi kidan jika ki ba la identify ki tu bending zone tebat ke bah hang tie po transport pi mentang lon benefit juga ni kita cakap bibit bah larang yo merbangin hab na put cakap ya ka transport department ka cakap telu da kadang ka jing ya terlang yang transport department ini ya cakap anti kinsta jika long ka cakap biang ba kamtam nam tak ki bai de ki kutia motia ki ngiru idan ka jing so nam ta kini ki brio ke balawai tu kanang tai po muda ketika jing syairu ba ya ka mar ke bah la mudi po dukan la yo na po nanti na sok sangkir di kedik segi Pynroi banong pi ba ban self tam ta umla dan syumkila keji bangin Pynroi ya kedik benta bat nga moh ku Jerman juga mudah ni nga kerpat ekip bagi long ke bayar syak bagi ya telang bat ni kenapa kei bang ngilek nam ta keji motor jong ki bat tam jong pai ba